Santa Cruz hut ubar karuraki port ayari uksa toqida barca ayorreo toqida hakasiri hila kuya karakaja amparo constitucional toqiwa baisi wayade aka hurate para caja y ripiri daka pua chihla wayapre uka toqa tribunal departamental toqi kidakaja hadiwa haisa wayay munafkiti uka tawa uka toqi huyast ayasit sasinawa sawayap haraki. El pueblo Ayorreo está en estado de emergencia porque... Marca Ayorreo toqueja, estado de emergencia toquinawa qatasipta, Tribunal Supremo Electoral toqinkrinacaja, parte orgánica toquerusa, llamqawayapkaspa ukamawa, hupanakaja, ma hupapachpa chiklasirirukiwa haisawayapje. Pueblo indígena Ayorreo toqinkrinacaja, estado de emergencia ukamanwa qatasipta sasinawa sawayapjarake, kunateja. Tribunal Supremo Electoral toqitja haniwa hupanakana chikllata irpinakaparoja haisa wayapkiti sasinawa arst awayapjaraki. Se va a hacer un amparo Ma amparo constitucional toqiwa lora sirakini uka toqinja organizaciones aka pueblos indígenas toqinkrinakawa aka haniwalt auja uñakipapjarakini ukhamata kitipunisa Ayorreo toqina irpreja chikllasiwayi uka toqi yatiñataki nanakaja irprinakemaja sepe toqitsa certificata pjaraktua ukshamaraki sidop toqitsa haisata pjaraktua ukshamata pueblo Ayorreo toqiro uñast eyasina huparakaja unhtawina kampija saranta sipkakiwa sasinawa arst oyapjaraki ukshamata irpirinakaparo askin hama haisa wija utjeñapataki sasinawa arst oyapjaraki. el tribunal no es quien... Tribunal toqitja haniwa pueblos indígenas toqinakana irpinakaja chikllasiwaiki ukatoqa uintapkaspate nanakaja ukatakeja ma estructura orgánica toqi antani pjaraktua akamtaja sido subregionales ukatja kunaimani markanakana haisatarakiwa nanakaja Confederación de Pueblos Indígenas toqinkrinakyamaja askinjamawa akhamajanwalt awinakja arhatapjaja ukhamata askinjama amtanakaja markanakana utiki ukatoqeja yaqasiñapataki.